Ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Ti Adal. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama anapauluan. Alipugpog! At tamanan dito'y tirad, apo. Wana pong. Nasaya at metap no tamingik dagiti mula taan hateng. Wana pong. Kita apok. Nagadumanan dagiti between. Ada nga tagparang kadagiti gagayem tangay kantada. Asino kadakwada ti kayat mo agparang, apong? Ni kuma ingkantada marikit. Tajak nakit kita. Addan tulat tagundaway a makitam, apong. Kayat kumanan ti agpasya reja ingkantasya. Kailiw ko ijay. Kayat ko kapat patang jay nuang. Nuang? Muna pok. Kuna na nga minanataerak. Uray lakaya kun. Kasta ka di, apong? Ay, ngala. Intan di ta kalapaw ta maturog tan. Wana pong. Ay! Alalya! Ay! Ay! Alalya ka diti pa nagkitam, apong bubod. Ha? Ha? Inkantada Pintasya? Ay! Siyak nga rod, kulas. Kumusta kayon? Inkantada Pintasya? Nasaya at kami mat. Dagiti kakadwak nga inkantada, kat adda trabaho da itaanas kan nga ipalpas da. Anya ngay dayta? Inkantada Pintasya? Adda na kaidistinwan da a lugar. Kat kaskada kayo, adda mat misyon da. Kat sika, Inkantada Pintasya. Awan ka di ti misyon mo ita? Awan pa'y laeng. Iso asya kung tinagparang kada kayo. Gaputa mailiw kayo kada kami. Ha? Kasano nga mom? Tunggal agparang dagiti bituan sa dilangit, amo milatan ang malaglagip da kami nga inkantada. Aywan Kayat ko pa'y nga rod ti agpasyarmanan ijay lobong yo. No, mabalin ko Pudno ka diti ko na ni apong bubod, kulas? Wan, Inkantada Pintasya. Sige, intayo nga rode. Ay, aguray kayo pa'y Tainak irikap tiri daw ti kalapaw. Tamangan no da sumrek nga agtatakaw. Ket takawon na ti bagas ta, kulas. Saan aparikot day ta apong? Siya kon. Ha? Nagrikap tiri daw nga awan nang irikap. Inrikap ni Inkantada Pintasya, apong. Wen gayam. At dagayam pa nakabalin mo. Intayo nga roden. Adda tayon dito inkantasya, apong bubod. Kulas. Naragsak nga isa sangbay, apong bubod, kulas. Ha? Nagpintas a babae. Inkantada ka di mat? Iso ni Diyos sa inkantasya, apong bubod. Kumusta kayon? Diyosa Inkantasya. Nasaya at latta, kulas. Sige, nawaya kayo nga agdakiwas dito'y inkantasya. Agyaman kami, Diyosa Inkantasya. Nawaya kayo latta nga agpasyar dito'y. Pagyamanan mi mat, gapot a malaglagip da kami latta dito'y. Inkantada Pintasya, Diyos sa inkantasya. sikan ti makam mo kadakwada. Wan, Diyos sa inkantasya. Ha? Nagpukawan? Ala, umay kayo. Agpasyar tayo. Nakapasyar ka mat dito'y lobong mi, lakay bubod. Nataer ka lata. Ay! Day tati kayat kuken kanwang. Gapota ibagbagam ti agpaiso. Nga anya? Anataerak latta. Awen, lakay bubod. Nataer ka lata. Sayang, tawan tinailawan ken ka. Nailawan nga.
Awan, tinangayatken ka a babae. Sayang, tadi mo pa'y napadasan ti maysa a kararagsakan. Aparte ti biyag mo. Aniya? Ay, sika, nuang Kasla nagado ti amom. Hapay, sika. Ada kadimat na ilawan kan ka? Ay, adda adoda. Umay ka. Ipasyar ka lakay bubod. Agsakay ka iti buukot ko. Ayun Ita lang makasakayak manan itinwang. Presko ti angin ditoy. Ken sigurado naragsak. Ken natal na dito Encantasia. Presko ti angin ditoy. Gaputawan ti pollution. Wen nga rod, nagmayat. Ngam awan ka di ti agiin napal ditoy. Awan ti aga apa. Uray sa dino a lugar. Adalat na ti kasta. Ni Cobra. Narungsot dagiti matana. Kasla kayat natatukkawan. Kulas, agsagana ka. Traitor dayta. Patayan ka, kulas. Alipugbog! Saan anatay ni Cobra? Naulaw laang. Makabaso lakkat ko man, no natay. Namin adon adinusan ni Diyos sa Encantasia dayta a Cobra. Ngam subag latta. Ngam nauyong latta. Tukkawan na latta ti kayat na atukkawan. Nang runa no adadagitay apalan na. Managapal ngamin ni Cobra. Day tatibo nga ti dakers nga apal. Tati na apal, maisagmak matlaeng. Umay kan Agilos. Pumanaw tan ditoy. Kasanon ni Cobra? Makapuot tumat lang ang dayta. Kat sapay lang kuma, tama ka amiris to inton makapuot. Saan nga ta kaguran ni Diyos sa Encantasia? Iti da ito nga inaramid ko kini Cobra? Amin ang mapaspasamak dito Encantasia, makitkita na. Ha? No maditi inaramid mo, nalabit, nagparang kuman iti sangot ta, kat dosaan na ka. Pasensyaan nakla ko man ni Diyos sa Encantasia. Gaputa to kawan nakmat ngaminan ni Cobra. Wan, amo na dayta. Ala, intan iti sa bali adiso. Dito'y tapay lang. Aglinong tapay, dito'y sirok tayo kayo. Mayap ti angin dito'y. Wow! Nagmayat ti angin. Maginalatabi. Sa tayo tuloy tagpasya. Nagmayat gayam ti agsakay dito'y bukot mo, nuang. Nagganas. Kaslak nakalugan iti eroplano. Agraraman! Agraraman! Na! Anya dyan nangag ko. Agraraman, kuna namat. Agraraman! Agraraman! Ha? Bilit! Lakay bubot! Lakay bubot! Na! Dodoogan! Dodoogan! Malagip kon. Sika tay bang sutil idi kanya-kanya. Lakay bubot! Dodoogan! Tayad adana. Hoy, bilit! Sana na saya, dayta. Mang sutil kamatan. Dodoogan kun kunam matlatan kanya. Kun-kunak lang. Na. Amam, lakay bubot. Nang atidog ti kordon mo. Saan ka amapikon? Ha? Saan ngamin nga atidog ti kordon mo? Iso ka naglaka ka amapikon. Amam, lakay bubot. Lukasta ka laang. May isagmak ka. Anya?
Oh, naawatam ka di, timbaga ni Bilit. Lakay bubod. Wan nawatak. Sige, lakay bobot. Ingkayon, ituloy yung di agpasyar. Mala, mapantan lakay bubod. Ipasyar ka. Anya day ta sa bali ti angot na. Inkantada pintasya. Kasla napait ti angot na. Dagiti malabsan ta amarapait, Prinsipe Aguilos. Marapait. Wan, dagita sunflower. Marapait gayam ti awag karagita asabong. Isumot laga manapait ti angot da. Awan la ka din ti sabali a malabsan ta asabong. Inkantada pintasya. Daytay kumamot na banglo asabong. Sumardeng kayo? Oh, sumardeng ta kano. Kuna day ta may isa amarapait. Nagdakkel day ta asabong ti marapait. Nauyaw ka, Prinsipe Aguilos. Mudak. Nakita dakan, idi may ka idi dito'y lubong mi. Kasta ka di? Nauyaw kagayam. Pagkunamat, sabong amarapait. Awan ka di ti sabali asabong amalabsanta. Aday tay kumamat na banglo asabong. Dayta ti kunam itay kaniing kantada pintasya. Iti dayta nga imbagam. Nasair kami amarapait. Gapo ka di takastoy kami laeng. Wen, pudno? Da kami ti kababaan a klase ti sabong iti imatang yo. Ngam addamat serbimi. Gapo ta makaipaay kami mat iti ranyag iti aglawlaw. Di ka mang tagibasit, Prinsipe Aguilos. Gapo ta di mo ammo ti kabaalan mi. Kwa. Jak inggagara ti panang pasakit ko itirik nayo. Marapait. Pakawanan dak. Kwa. Wen. Makita kakabalan nyo apapintasan ti aglawlaw. Gapo iti nagraranyag asabong yo. Saan mi abasol? No tibang lumikat na pait. Takas to'y matngarod, ti pan nakaiparswami. Wen. Sabong amarapait. Amok day ta. Ulitak ti akid daw iti dispensa. Pakawanan dak. Tangay nagkid daw ka iti pamakawan. Mapakawanda ka. Sige. Ituloy yun, timag na. Sige. Sabong amarapait. Ita, ada na adal mo, Prinsipe Aguilos. Wen. Inkantada pintasya. Nasaer ko dagiti marapait. Ngam pinaskan dita. Kat naamiris mo ang nagbidot ka. Kat nagkid daw kan adagos iti pamakawan. Kat napakawan na kamat ni marapait. Talaga gayam nga adalat ta dagiti pagbidutan tayo. Nga oray pa'y mako na nga adaan tayo iti pan nakabalin. Husto ta ko nam, Prinsipe Aguilos. Ngam kati, si dadaan tayo ang mangilintag iti bidot tayo. Kat dayta, tinapatag. Nabanog ako na. Lakay bubod. Dumsag ka ditan Nabanog ako na. Mabanog ay atinwang. Halakit din. Magnakan takayat ko pa'y ti makadanon iti dayja banda. Nagpintas dayja diso. Nabanog ak nga roden. Sapay nagdagsan kamat. Malan dumsag ka di tabukot
ko. Malakit din, magnaka. At daya mabanog anwang. Unay kamatan lakay bubod. Saan kumaday talaang bagim ti pampanunutem panunutem kumamot tirik na. Anya? Nabanugak. Iso bumabaka di tabukot ko. Iti kasta, mabang ara na kumamit. Ha? Sige. Bumaba akon. Op. Ay. Anyan? Nagatid dugmat tenday ta. Hay mo. Ay, wen napang-ara nga rod. Nagdagsan kamot ngamin. Ay, sorry Kunak ngamin no awan tinwang ama banog. Madamat riknak. Nga oray may saak ang lakay bubod. Mabanugak met. Mala nga rod. Aginanakan. Kasi kamot mga wit kanyak. Sapay nadagsanak. Wen nga rod. Kaya rigam ti dua akaban abagas. Ha? Amom ti dua ka ba na bagas? Apay, adamot bagas dito'y lobong yo. Adda. Naimas tupay ti inapoy. Na? Mangmangan kamot itiin na poy? Wen lakay bubod. Ay, nabanugak mat. Makitam. Nakatugaw ka laeng itibukot ko. Ngam nabanog kalata. Di ad-adan kanya ka magmagnakan mga awit kan ka. Iso nga rod sorry. Sorry, Nwang. Sapay ko ma, tanaganas ti panagpasyaryomanan dito Encantasia. Ay, wan Kat ada na adal ko kaninwang. Gantay bilit. Kuna ninwang. Rumbang nga mukmat panunutan tirik nana. Asaan lang ati bukod ko arik na ti pampanunutak. Kat agpay sumat. Kat, anya mat tinaadal mo kinibilit, apong bubod? Nasken ka no nga ti duk ti kordon ko. Tapno sana ka nalaka amapikon. Kat, anya ti makunam? Podno tinakunana. Masurunak ngamin kan kuana. Gapo tadinak sardengan nakan kansyawan. Agraraman kun kunana kanyak. Kat, anya tinaadal mo, apong bubod? Anasken asa anak adagos apa apiktaran iti panang sutil na kanyak. Iti kasta, maliklikan ti apa. Saan na sayang ti ipapanta dito yung Encantasia, apong. Gaputada na adal ta. Oray siya. Adamot na adal ko kini marapait. Jak impagarup anasair ko tirik nada. Iso ang nagpakawanak. Ti adal dita. No adda nakabasulan tayo. Ikiddawan tayo adagos iti pamakawan. Ay, oray gayam sika. Kat adamot na adal mo ditoy. Wana pong. Pudnutin ako na ni marapait. Anababada man iti panagkita dagiti kaadwan. Ngam adamat serbida. Gapo ta makaipay damat iti ranyag iti aglawlaw. Gapo iti roman ranyag asabong da. Ay, Dagita nga adal ti ibing layo kadagiti tao, no agsubli kayo iti lubong yo. Wan, Encantada Pintasya. Agyaman kami Kapinalubusan da kami manan nga may ditoy. Sapay kumata na ulit manan. Wan, apong bubod. Di kayag danag. Tao may da kayong tumanin sukunan. Nangrunan no agsublihan da Encantada Gandasya, kan Encantada Marikit. Wan No kasta nga rod, agsubli kami ijay lubong mi. Agyaman kami manen. Diyos sa Encantada, agpakada kamin.
Apay mangeg na ka, Apok. Mangag na apong bubod. Gapot ta amin apasamak ditoy. Kat makitkita na. Sige, isubli kayon ijay lugaryo. Gilos, Apok. Rabi imatan. Kat naglawag la itay. Rabi diti lubong tayo, apong. Aldaw mat ije Encantasia. Aya. Ay, won gaya man niya. Ay, agyaman ak. Nakapasyerta manan ijay. Sapay kumata maulit tumanan. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasanggas at ti Mortalahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong